Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Katanat Animal Husbandry and Veterinary Jongga Sarkar Jala Hakasingi Palay ka Shitarik Unay Lor Arajar Arpuar kala Sam daki Khun Sniang Shaki Nongri Sniang Jongga Shnong Tynring bat Kishnong Giba Marjan. Kidon Sans Pangut Kinongri Sniang Gibala Yop Diang Marsau Tuli Khun Sniang Lengba ka Rural Backyard Piggery Scheme ka Bahab Hapo ka National Livestock Mission. Hagani kasngi la sakhi lang da usumbot menteri rangba ka jala uba Preston Tensong u MLA jong ka Maurang Keneng constituency uba Penyat Sing CM u Principal Secretary Katanat Animal Husbandry and Veterinary u GHP Raju ka Director jong Katanat Animal Husbandry and Veterinary ka Dr. A Lalu bat giwe. Meskipun sir, mentapak. Now I'd like to call upon Dr. Moment to kindly facilitate Dr. Manjunath Hassi, the secretary of the department. Way back in the year 2021 last year, we are lucky to mobilize funds to realize the idea given to us by our Honorable Deputy CM sir, that can we target the poorest of the poor households in the rural areas? Sir, this is our 50th year of our statehood, the Golden Jubilee celebrations, and I'm grateful to you, sir, as well as to our Honorable Chief Minister for launching this mission progress, especially targeting the poorest of the poor segments of our society. You all know who are the poor people. They don't have a house to stay. If there is a house, there is no except thatched roofs, sir. They don't have a basic minimum amenities like drinking water, like sanitation, like a toilet. These families are to be touched, blessed by the Deputy CM sir as well as our Honorable CM sir through this mission progress, through livestock intervention. The beauty is here, it's not giving cash into your accounts. It's giving a livestock that is in the form of piglets, in the form of poultry, birds, in the form of goatry, to the most deserving, the poorest of the poor families. Why this is required in our state? Sir, the per capita income of the families in our state is 98,000 rupees per annum. Whereas the per capita income of these poorest of the poor households, roughly around 50,000 in our state, sir, is less than 12,000 rupees per annum, means 1,000 rupees to 2,000 rupees meager income. So with your idea and with this backyard livestock, especially the piglets, giving to these families, sir, in a span of 24 months, the female pigs starts giving babies, the piglets. By selling these piglets, each family will assure of getting at least 50 to 60,000 rupees per annum, sir, per cycle. The lifespan of each pig, sir, is around 4.5 years. So if these families take care of these 3 female pigs and 1 male for the breeding purpose, sir, in a span of 36 to 48 months, each family earned ₹1 lakh by selling the piglets, sir. So grateful to you, sir, for this, the transformative idea, and all the animal husbandry department doctors and the team, they are working overnight, sir, to make it a grand success in all the 46 blocks in the coming months. We are grateful to you, sir, for allocating adequate funds, initially around 16 crores, and additional, Honorable CM sir has announced another 25 crores to this. In fact, I am happy to announce before you, our Honorable Deputy CM sir, he said that why not fund more, give more funds when it is going to benefit the poorest of the poor families. Why only 25,000? Why don't you give it to the 30,000, sir? Animal Husbandry Department is ready to take it further, sir, under your able guidance and support, sir. Second, sir, under your able guidance, in 2020, the state government has launched the piggery mission with 209 crores. So total, the pork consumption in our state is roughly around
18,000 metric tons per annum, sir. For this pork demand, we require roughly around 250,000 pigs, each pig of around 70 kg weight. Out of this 2.5 lakh local demand of the pigs, sir, we are unable to supply even a lakh pigs, even 30-40% we are unable to. Now, keeping this gap in mind, sir, under your able leadership, sir, the state government has launched the piggery mission with the 209 crores exclusively for the breeders. So as of now, sir, for your kind information, sir, 1108 the breeding units are established in our state through cooperative societies, sir. And a loan amount of nearly 24 crores is given to these piggery cooperative societies in our state, sir, so far. So that these 1100 breeding units, they produce the piglets to supply to the poorest of the poor, sir. Otherwise now, whatever the piglets we are buying and ready to be supplied to you are bought from outside. Why not we produce locally? I am grateful to you, sir. The piggery mission launched by you, sir, is basically to encourage the pig breeding in our state, and whatever the piglets produced are supplied to us. We are ready to buy from the cooperative societies. So it's a win-win situation, sir, for us. So grateful to you, sir, for sparing your time to be with us, to motivate us, to guide us, to give us additional resources. And Animal Husbandry Department will rise to the occasion, sir, and we will reach the 25,000 households target in a time-bound manner. Kanigala, Bankren, Hagigapur. Bangadap ko diging movement ka bakraw e sikat day banyo e gani program ka bakum kani banagalian trong veterinary ka Animal Husbandry and Veterinary Department trong ka sarkat jala kiwanra hakini kisnong gijuni bat lan ba trong gani scheme gani ka sir ka banengkong ka mungyo ban priang hakini kisnong gijuni bat kadai ka sin ka banengkong banyo ban penong gani ka program ka bakum kani Nagadiang jongka department, nagbanta bansa mi kinigi jingri, siya kipat ba nong senong baro, kibadan nagadiga maro kinin constituency. Para kiniga po nga diang sumbaharu, ya i chief guest jongi, ibalong i chief minister jongka sarkar jala jongi iba presiden pensong. Batkalong kijing movement ka kraus ka de hagini ka por bai layo ilala ban pelai ka por banyadon rengkat hagini ka program bat kijing don jumi kalong kijing ka pusisha ya ka sinong ka jumi bat kunju ya ka konsensi moro kedeng hibar kuwe kunju ya I case of honor I belong I MLA bat MDC jumi ba penya sing sien bat lamba jumi belawan ra hagini ka program hagini ka sinong ka jumi bat kalong sisha ka cimentoy Naga nak kipai ban susunong diberi jingri. Balong baju I kalau sisa kejingkerku yang I kumka senang baca ka konsensi berkuwe. Kunjung yang subha I principal secretary, I secretary, I joint secretary, I director, jongka veterinary, berkunjung I officer sebarok, jongka department kepala pada rongkat hakini kepua. Berkunjung ru. Yaki iwe tu ibarot ipat ba nong song senong jongka maro kenen konsensi iblai poi syakenika jalang ka pakarpang ka bukum kani tetang kini kintin kublei shibun e iwe tu ibar banyo pendat kenika program ya ka ba ka sarkar jala menteliak la penkre baningkong na penpau jin suburom I sembut menteri ramba ka sarkar jala I Presiden Tensong ibala pelat ingin kapor kapokordor kajong I banyadon lang bat ni wat apadeng kajing bun kam kajong I benpet ikacelahi brok kawai kublai shibun sa kajing dan kajong pi kala ain sim kanang penshlo shushu yangi bat yangi lang barok kibadan hangni hamtam iki Nongri jingri ki nongrap Kiba ladan bentah ni ban yo ikeniga skim ke bakar pam na kasorka jela. Nangta
i ba GHP Raju ibalong i Principal Secretary Jona Sarkar Jala badipek lega Veterinary Department. Nanta i Secretary iba Manjunat. Nanta i Joint Secretary ikong Yada Majau. I Dr. A. Lalu, Director Veterinary Department. Nanta ki officers but ki doctors ki pair ki pawan naga Veterinary Department ban pendat ikini program hakini gasni. Kerpang ru machim ikini kelak ban ai kublai yaga jingdan lang jungki nong ilang shnong na ki shnong pair kanika than ka dong ka jungi. Gidon ni i sodar shnong Tynring, sodar shnong Mopedang, sodar shnong Sityong, sodar shnong Depaso, sodar shnong Minriang, bat kiwi ki nong ilang shnong, sodar shnong Molengat, bat kiwi ru ki balak ban don lang kanigapor. Te kamtam ru ngapen pau jing ai kublai ka bakerpang, nakamenta jongpi ki long keme ki long kpa, ki para samla kente bat shinrang, ki bai don lang hakanika program benta sengi. Te nakaliang jonga shimet ngadap daga jingkemen bakrau, skumuno mikmat uba pidang jet dang shen. Henry baga sorkar pat kadiga sorkar uba sngap yengi kum kinomikmat la keke jingpen so nakaliang juni nakaliang ka ni ka sorkar bamenta ka sorkar MDA kalapan set ikikam kam kerpang ru namenta banwanra ki jingirap Shiki pai ba haman ki dong ma kishnong. Habai kren syapang ni ke program kaba ngilakot ipi baro banyadon mentalang. Kabai day bat na ka Veterinary Department bansa mi kini ki Khun Sniang. Ki balong lightly ki Sniang kentay bat way Sniang shinrang. Shiki tu kinom yo benta baro ki beladon kerteng. Bat kitu le si kibawan kibampak don kerteng ru nga kentu bak nakerpat epi ba kloi ban le se ban sngap ike jing don kam jong pisia la shai le sisni hadian habut bangan le sengan shim ye ke kerteng kam hadian ikitu kiba 4 yo menta kan ike kenti bat nga kerpat ru ye i sebut menteri ramba ye ke Sarkar Jelang Meghalaya balik se kani program kaba yadai bha bakani constituency jumi nomor babon hi kumbah nyopo hadu nyopusan nakashispa kinong shnong desi kidang dei kiba im hakaret karyan ontang hakaret Henry kibu ru wat iki jingri ki livestock baper ki risial risnyang ki don ki belang berkuwi kuwi jingri tengah so bakani ke program kaba lapen baik daka Veterinary Department hapo kajingilam jung isumbut Menteri Ramba jungi isa presun nadu kapor ba i bat ekanika Veterinary Department ngiju ya keren bat ida don shisha ya kathong ida don shisha ya kajingmut bakumno ban kentiu ya kayo kakot hakani ka Jelang Meghalaya berok kawai le seban kentiu ya ka yo kakot hakakam kabangi ngitrai kam kerpang ni nam ta kinongrat ki badan bat kijingri ida dan shisha ka vision ye ka jingi jingai na kaliang jungi baju keren yingi kumki nomik kmat ki badang kham khna iju ong yingi ba kei ka bagi ngin train menta kani ka term jong kani ka MDA government ngin train nam ta ki pai ba ki scheme ki bubun ba ka sarkar kan mang ye ka pisai ka schemes ki programs ka debate nam ta ki pai ba ngai i shisha bun ba ki schemes ki fair ki bangamla bencer peteng ni mereka ni kan mereka way na kata kaba kani ka jingirap kanlong ka jingkerku direct baik nam ta jopi kiba yo benta namar ko mangilay so mentat iki statistics ba malah na principal secretary ki om ba ka jing duna pala kisnian hapo jela ka jungi kala penlong let's say ka sarkar ni kiwi kinong khayi ban hap ban ship kisnian kumba lada ni ken tamne duna le sin rupo na sispa na kajing bando Sniang jungi po Jelang Meghalaya si kawan na syapar jong ke Jelang Meghalaya kani kala le si kala long ke ka ba penduduk nong shisha ini namal
kapisa kabadi bantulun let's say hakayo kahatang hapo may kaliatan hastia juni kahap banlit not syapar jela kelak penhe kamay no iki kini ki marwari kini ki mahajan kiba per syawe pak ki jela kiba let's say ki hapan warak ki Sniang na syapar te lingba kini ke program kaba kesorka jela meglia mentah kawanra siki kinong shnong ngaso bakande ke program ke bahae nanta juni berkintio ya kayo apa kerpangru hoi ladangi pai ke constituency juni kini gadong apa juni bon ba kiba dan kam shisai kini ka scheme kamtam ka kam region ri nri sekani dalong tak tu kajing sedang ke baki Aisha nanta sanspa ngut ki beneficiaries bat ngadang kerpa i DCM mentat ang subhasa la dalong kabala sekini kisni ki por banwanru lada yo banmang biang sakat tu kat ni nakamenta kan ikadong kat hanjuni but ya kata insa pet nakaliang jungi but ke department but nakaliang jungi hinga soban penpawe jingmen bakraw ban ai jing yarwa ya keniga sarkar but khamtam ni sa ba long unong yalam habai de but kenika jingmu kumno banwanra ikini program dan ikini scheme nam takinong region ri te kum makalong menta nanor pa habai dei ba kani kakam region ri wat kakam red root ngaju kentu nakapor shikapor yiki nongshnong khantam yiki norat juni ba nanor kani ka red jur de se wat iki red so ni habban pelit jimut mentaka agriculture department horticulture department kapun shlur bahali ba kani ka sarkar ba menta ban red iki so ki ba per but dang mention tayo ngadang yo bab yo so watermelon nani constituency uba pangha uba let's say ba khambang ban itu bangithiet na yo bawan rak nari thot nari dekhar te hatu kata ka kani constituency ka biang let's say ka rukom long ka marian ban rak so ban rak chur ban rak ki marat ki per khamtam wat ya ka kam region ri dengan so ban ong kumne ba tong ine trishtom tong ine trelang baka ni ka jingtmu jong sarkar baka dan ka vision baka dan ban kentio ya kayo kapat jong kajalan ba kowe ini architect kaman ketika dian ini sarkar da ka pipdian ni kani ka jingirap bat bakin pentre kam hok ya kani ka jingirap nang baka long shisha ka jingkerku nang ta jungilang barok baksa na kamta ka jingpentip ya pi ida anglut ha let's say kini kisan shipos number 1 bangi anglut baka ni constituency kan long constituency number 1 hakakam region ri hakakam rep but happy week nang ba limba kiniki activities ba per limba kiniki kam ba per nginla le se ban kintiu ya kayo kakot bat kumju kayo kam yo jam hakane kadong kathanji tan kini kintien kuble shibon kuble shajang Veterinary Department for being able to organize the program today. And the program is free distribution of piglets to beneficiaries. Under the leadership of Mr. Raju, this department has engaged themselves to connect directly to the poor families of the state of Meghalaya. Thank you so much, Mr. Raju, Dr. Manjunath, Secretary, Kong Majau, Joint Secretary, Director and her team of the veterinary. It's because of you we are all here together to see the blessings coming in to the 500 beneficiaries of this constituency. Kerpang naik play ia iba peniat ulu pelemeli uba tresmat uba tracing ubom jutia ubom juden hidang jid ya i bilong meli dan tang kendiat keli kibenai lei kijing kerku kelas tambanuan ke wat plet lem yo ukren politik sekalian wasio ini dengan aku beli ru akhirnya por ya don lang
iba antin EMDC nalai menggerak ibawan banyak pensingan lang bat ni bat kumju ya kinong yalam snong balok isoda jom snong Tynring kini di snong ke marjan balok isoda kinong yalam snong ke donang bat kamtam ya pi kilong kemi kilong pang ibe donlang akan ni kemadan akan ni kanok pai sengi jom kani resmi ke pemerintah ngakan mau korban asinti ya kabeteri hawa arja kakra hai kripor yo ban kantalanok yo office beteri balai nama bom donka ia persyang ban wat kelenti kira kumu bangin penklaim ya kena department di doktor sebabun ba tambah di doktor beteri jogi sih tiap semula balai tiap si nama bom donka kajing bom don kam kadai nakadaw baka sorkar kam ay kam yeti. Naduk at kapor ngam tiak ngam den hindi berosarong isdan ban penpeladur ya kabeten ri berkowi. Upres perspektif laong isdan nungkong ya kamil mission. Nantapoi sa kapikri mission. Nanta susu Muslim su isdan sa kapoltri mission kapotri mission sabamot kini kijat jingri ki baju dai bang ni kijelam ikla jami ikwa bansdan kenang ba kajing terku kan lek sikipat ba jom kijelam ikla jami kata kade ke bang kuat ban ong ni katarget kejini benta kolom sikat riu hajar ye Lalu Khun hajar kita ke beneficiaries kepada beliau ya kini di Sniang Khun. Bat ngindang kentiu susu Southway keluar tengkani ai sanction. Bat nganpek bahapo ubenai Desember ngin ai sanction susu. Balak mengumumdai banduna ya taat perlu hajar hadu laipo hajar di beneficiaries sekecil hajar. Bang ngangit bahkan long keji berku ke kerau dan nilai kita. Tangkawai ke bangamut ban ong. Don kibriu kiba Maria sam Sniang. La syai kila alit dino. How ajar katnya menyerupi ubenai Desember. Latai gitu bahai mama mukul sama. Ia diperlok bahabat ngau. Sekai siampati, ilet ai kita gemasi, ars pak hanya posan tuli, siampati. Kung lasai brokot kita gemasi poilut sa Bangladesh. Mana buyo no? Teka kamangapot ban ong yoki, kini kibali series mentah kibanyo, likely isniang terkei, but way usniang senang, sengaw bahawat di. Ladap kita ingin aisu. Namar ba ladat kenji ken. Une usni yang uwe bentar kerta jom kadai lai benai. Telada kumno. Mas Raju, I think you please note it down. In case of death, from today up to 1 month, let us replace. Ladit siapa ya? Mentah kasi hadok si benai ngin idea duwe. Balai dia keren bagus sekali minta kalau kan ni. Nama ini kereta itu mulai benai. Tidak sentek sa hayeng dan pemai demo. Yo ambiang kajing tia, kajing den, kabang. Narai ko tak pun senayap no. Dimentangin bu ke polisi kalau bah hapok si benai. Lari jia banyak. Tambah ngimdai bantu benti kata. Ngini sumarha. Kabamut ledak im si benai haying jodil alam saunai. Baktis ni yang itu kini ke expert. Ledak prapna si jrong tilalah bantapur. Prapna si jrong lak hakun.
But Wales Sniang kan real tuli. Hapo real benai. Sisnem kamut kat arteli. Kat arteli Wales Sniang keme. Hato eken. Lada gede kebatat karena menurut sawaja. Kata oleh benai arbrai siten. Multiply mipimi kanu. Kamut tang na kawe kanyan keme sisnem. Lada saw hajar uwe unyang pun, kat arteli mi anu saw po prahajar. Lada lai teli long anu multiplayan ka. Kepisah ka bapun ba. Bat kabanlong beji mentoy. Tiken mau ha bapisim ye kini kisniang. Bandari bah. Kabangan asusi bah melihat keleng-keleng ngayi diberi. Mendai mengapun tok. Ki kamri bahaya ki ksel. Banjir ki mana? Uksel bu kena air berbasim ya. Usnian tak sutuk wajib san haja, nuriu haja. Kataru ia persum mana sisen saya uksel. Nah kalau kita maha persum, ia kini kesnian. Penkoi ia kamet joki. Kindot siu, tung siu. No. Itengah, bakin kabaha, palak leser rupeli. To ken ngopi ken tak asder. Nama mana nasau kiong bekerta jom kani kesdian bulan hamil ye. Lalu kalaipan, laipan. 4 years. Don't I ship salesman? Ship betang license. License bil ship. Kaya kamu kijing ke belakang mula. Kabelabun mah, tapi ki Nongri, ki Nongret, kenci ken bahaya ketama. Kita pernah itu pinga dan red musya, nisa sete suaken, ni bawan nak yang berduk bah. Akan mau sa email ipa joni kerjaan school yang an, sistem ide kesniang. Padahal tu kepor kador sniang kolong kat araja tentang, usniang kasih. Arteli arpu sahaja, sistem mengilak pahu. Kelah di petisi besar Pak Presiden. Tanda kebaisnian, tanda kebaisnian. Desngau bahwa wat hen bakane kade kekam loe. Mo maki proses tangut. Ngi keserkaan ngi dadu tiak duden. Bangikwa ban penteladur ya kayo kakak. Jom kejela kejungi yang di apa mikra. Kena pila gila man I like po hajariye. Sisne. La datang sistem kanu sila sanpo hajariye. Bat ibaduk harga pon bersu. Gibran Khun, sangut nriumut, lalak ban paskul jasine teman. Mo, nai paskul su ai lokal school lesno. Tang lemba da kabangi kamai na di jingrisnya. Nata kemo piken mau ba, mentang sedang sa kata Poultry Mission ke Bangrisia, ya kaniru ngin pensulur ya pikin ongret. Namba kumong ong epi, mday bagin ong ya tre yung tatang iwe ikam, tangay kasniyang, tongin ya sumaru ya, tongin ya ri kasiyar, tongin ya ri wat ya kebelang, namar ba ka diman hangni ka jela jomi kalong pala. Kamtam ya kasniyang matamasi, ya keren kan ya kasiyar mulong namar karen pala. La keren suat tangka masih bat kedok sniyang, dalam yuk do aisyah dekot kabut melak bamja. Mendur mebi. Katno pesen na kejila megalaya jungi gibom bamdo. Ngatai mdon palak 30%. Barok babamdo. Tang usniang ken mebi kat pra hajar metrik ton. Gidon kam sisnen. Kat pra hajar metrik ton. Bat ni habat tip nabar bila ban bedur palak ia kesipo hajar metrik ton. Warak na nabar.
na Assam, na West Bengal, na geleng-geleng. Na marbalay bom dap Sniang. Tehini na sarkar ni kenji Kenya ta. Kini ki khat mriu hajar ye ki ban yo ya kini ki sembah. In kenji Kenya ta. Namar pemerintah lai benai. Ken bepi hadin jong kan mriu benai, lakoi benai. Lebih ken mentah dia 10 September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, March. Kawai kasar tu lebih dia. Kabamut ha ubenai March le April. Katu kesniang jompi ke bakiri ke babinsim mentah. Kan penik nungkong henriu teli kisniang. Kenya du benai April mo. Neru benai April benuan. Dato, berfirman mahu badu persetujuan Ukraina dah. Dan pelayo yuta, pilih yang lebih lagi benai. Nanti kita kira pilih pilih banbu suruh lagi pilih pilih bandi. Tekan sedang katakan income generation keban mik bisa nadu ubenai April. Kan sedang mik bisa ubenai April. To nanti hadin henry ubenai diam kan sakhabiam. Tengok hikum kan ke bisnes semjosu. Ngar lebih ngom pingan sedang no kan dia tahu. Kini tri kontrak na juga kam kontrak membi sisin sinafrok kai sesna ni hak apa urusan stand. Kan bakal dia kampe ke bapten man gesi. Ya kesniang ni ke masuk 8 Kadi dia ngomde. Du selapat hau long ni. Utu jur na yeng ubah nekper long ni. Berkat nanti ujur ubi itu bala kentai ubla leu longi uphan longi keken tapi na kum kan ka buksiar ni hidai hadin bangingil ala research na ka sorka na kami ongin penslur ya kan ka pikiri sektor baki nongret cumi ki kamsuk batu ndai tambasuk ka kamai jokiru kan long stable. Kajingyo jongki kan long stable. Dia kata bang wapi, bang akwa, ban kentu, ban kenham, hakan dikasih, ya pi barok kini di sanspa ki beneficiaries. Iban yo ya une usembah. Lightly but way usnian senang. Ra seye, sumarha. Tambahkan mau radon kanu pada pasain ke jimpang ke jinstok. Wood pentip siya ke Tynring. Kidon kini ki dispensary. Kidon kini ki shop center. Bangga kepat di director di strengthen dia kini ke sektor. Dia kini ke office. Hak keleng jo ke jelami ke lajung. What I like bagi doktor kin jaitu kin suhiak. Day ban presitom kamtam namar bagi asdam dan sam ya kini kipikle. Sibnai ka day batia. Yang day ban ailat begini ya. Bat ngau pi hadin bagi layok nongkong ya kini ngin sope inkejiken. Ha usnem arjar apulai jan bakut ngin sakal kulit biang dia kejiken. Hato kadon jikelan hadin bagi ai ya kini kisniang sya kini baduk sya kini nongret kini nong kendong kejong laji apa kambiang ngin perkut no ikasli so ngin perkut no ngailat kambiang arsya lasya ngin he na kamentai jong pi kini nongret na kamentai jong pi kibari jing namar bang niyo iba kumong niyo iba kani kade kalat ban kamai bakalat ban kedil ya kayo kapat hapo pejelah ni babun ba kibawan watkam kibawang ba tos ba ai kam sarkar bun kibapas ki master degree lai project lai ruski kiong ni biok kam ngan ong ki balei ba ki lenti ka kam sarkar ni yang ni mikla dang bun pa ka kam na jom ni tre Lepin ut pin om bong yok kam kata lau kata.
Hana ngilit join no siya kata kaseng like hujay le poskit. Hana ba 8 han ya kejay meriu na bom yo kam masih balik sisian meriu. Kai kata. Dengan ong ya pi. Kalak kamai hajela jungi kebedang bun ba. Haduk mentah bila bedur. Kinong belas roh. Kinong belayin. Hang ne mekla jomi ki dang long ya chani aki mduna ya kan reposan hajan bur ki laborers nyak chani nambar jong ka mekla teng ye shod kha lo la phet ki de reposan haja uwe barsna ngam ong ya ki ba ban ong bangir ni kwa ban wan tam ni ki briu na barang ne lekite kita kinong bela ki jomi ki wan ban bela ki project jogi surok jogi teng ki bi saput balai nama bom don kinong bela lada don ki kontraktor ngatai ki kamtit bahang tang ada to por bajia kapan debit arajar arpoi sakut lut ki kam ki project jogi ke sarkar ko balai nama ba la phetlut kitu ki lebor bro kinong tre ki phetlut nawat kinong tre la jong mio la dayo ru la da kitu ki khar ki tre aspa tengka ujung yang ai saus pa pi kum kita ki ki na trai mangi ki ki pa ki pun samla de ka por bagin kelit tulu la da di kwa sisa ban halaka jok kerja bagi sisa yang kajat beriu ke barita tongi sedang nalai tongi sedang bantrei inde beresok dekat bantrei kalau kejabi bat kecing presiden dengan terpat yang bikin di bayok ya kan kejingrap nak kalian jomi besorka wat ong bakakut tang POA. Mereka dia kebangi ai nak surkar kum mama ong yapi. Ban kentil ya ka kamai ka kaji jopi. Desngau bah bat kitkia ban suma. Bat ru daka bakbi denti. Ba ini ki Khun Sniang kirni ai mentaka jangi. Kan long sisa ka jingkur. Ya kilong sen ya ka konstituensi bat kunju ya ke jela negara ini baru kau bisa jago Dari Baru